وكلتي قال بودو سوسرا يبدول مركلاي ربقول بيلاو بيلوم ابير كلاي مرمسيل بيلاو سوسر جدا مرة بريزنت هوكونس باولس را سنت ما رقول سيناتورز سبيكر اناستاسيو ما رقول ديليجاتس مانويل توتا فايس بريزيدنت مينسترز ماتور مينستر فيكتور ما مينستر اوبيا نوك نوسيلو مجد رال توتا ادريغ المال نويل توتا المورا تشيف جاستيس نيراي غلاو رقول جاستيسز مار بكل غافرنور سليتور سمار بكل اذر بيلاو تقوبت سوسر جدا مرة بكل اذر بيلاو نغارا ayang mora hocharigi ngara asaiba ngara ikrel belaw rogir luk nosil tunin orang sa update tergida قبل من tergida ti gomran msulang ra telti alla كده دي صدر مويس عشان تل press conference كده scheduling ira 9 o'clock مستر غسولي لكذا مال بتوع activity المرا رابلو ريلان الالسيل كده مدنا عشان continuation سل health summit مع مينستر غفارة ويربلا من لورس الهيلث ساميت تريد it's happening all this week دريغل الالسيل سه او ربقول بلاو او لا عسكريه المو مسر تيرا تريو كلورا بلونا يميون رانغر ملونغوي را سيل بارتيرا بليسان ما كذا اوكمو وين ارتير مسترير دي موركتير بريس كونفرنس كذا مرالمو كده of course امنا مورول سانديرا اوكتا غاسوس غرب توقع ويلايس كذا قط كذا كان كل شيء post office روك نمرك سيلبس البيلدينغ التيرم قدام له opening كذا مثل تيانمو غويد ميرو رجل أوريور دي ترى دودعلي عشان بلون وسون سابق سرابلور بلاو so كذا مدينة كم بس supplemental budget ترى request كذا عشان ده 3000 الباكس بونيار باكس وكوبن المورر هذا الأمان مقتتلا شورير باكس ده تلين مورين كذا دي رجل so lo hizo hacia rueda adora el emloría tela o ambasadora Taiwán el me odorsis el wal ngeso el gira la climate change and mitigation adaptation program mangare igel wal tablol el uriol morablura igual mamal gayo el uk gira la sea wall protection ma ayana o mangadas el protector el kulada يديريغل نغني أودو البيلسكي كده مدينة سترة قتل من سنة بلا يقال fire hydrants بسال بونيا أساسا ب تمال نو هاي سيارة بوليس سال بونيا أساسا برسال قوميس تبرا إيراي ترمور تنمر بيتر عديد من ملارال من أولا بالمورا قوميس تبرا إيراي من ترى مالول سبال اللوك los perinera drafai لكده مدينة س وانا challenge كده سلبوني اساس برا بالضاب especially forest fire مرير ترى access عرالم مرير دلهم غاف cell forest fire causes erosion and other problems من هذه التعمر هذا بتملي تل ده من close to تلا هذا you know الشيء دلهم غاف اساس but at the same time cell وكلبولا البنيا كان سوقي غادي يغسبا الفاير هايدرنت لوك مام غادر تودار الماء ولا بالمروس اوبليل تي ايام مال بتوقع والسبيل من نورتور سيجد الكورا ريكومنديشن رادر تايوان يلير سيجد الجراند بروبوزال ولا ادريس سيجد كل ديل توي وكل براتور امرجنسي ما كلايمت تشينج ثرو ذا فاير هايدرنتس ما ديريغ لوك ميتيجيشن او كيغال كوست لاين يجد المتملا ربلورا عمل غيوغا ما انيوال من قدام رجع سولر هذا تايوان أرسيد الأوك ولد سويرل تدمر هذا رتبط عودو دخل سال موتور يجي لقمة الكرانت بروسيسور UN GGF أنا كلاي مال بتوع قد سالتان تمان تدي واسي أوكي يجي ده project يجي ده عودو الموجود مك so قدام رجع سولير of course تيجا مال partner يجي ده مال بتوع نيام كلو تطلعوا يجي ده بلور بيلاو ديرغل منوسيد الساينر سيل Brad O'Reilly قمنا ساين سيل executive order number 478 النيا مو والنبتي سيل الريستريكشن هذا بنغلاديش اللي دخل أورايل مبتوقم دي سيل 141 السوم غاري أدام التوب ده كان دي سيل دي ريبليس تيال بس executive order أول نبتي سيجد الريستريكشن مسيد ملارا هذا بنغلاديش المي دي دخل سيل دي ميل توريست غير غاريا working visa تير ولا التوب ده الميل دخل صاد الموت المسويس ورسر وانغ رامول ديكمر ده توريست مو
more problem about human trafficking ما يجي ده بتقول الissues اللي بده face من كذا ملا سوارا نغل سنغسير أدرا وريور يجي ده of course سيلغوت السوادا أرنغل كده بقول لا يقال وريور ديرنغل كده متدري قلنا موسونس and that's why there's two things that need to be done. One, we need more workers in Meralme. Diga de hacer ngalga ulit telamral to siga abes el te ala raudo de minister mutu loise. Mukadamal mrenga suler adara senate el me pasara sel minimum wage bill ra second reading. So hopefully pasara third reading e mol meral budula a house. So kadirigal mal di mo update trigger asemblea te level لوك attend I get tablo meeting الملانية أبو لابي سيل فرصة دماسين مايكرونيزن president summit إذا دينغرا إنترنت كم ملا مدا قبرت مقوم دي إنغار سيل ومسا posting رجيد دي سيل ملكلول لوتو تل سيل meeting را MPS سيل وال وقتونغو درجيد الأدرا مايكرونيزيا المول تاو تيجل رونغولة دلغارا سيل سوفا agreement of course كده مدينة سيل كده أول قد تيلو بدرا PIF والملتمال سيل كلامرار أدرون ولد الملانية التلبيل وسنجل والبولون تقليل سيل الأدرا PIF انجل سكرتاري جنرال انجل أدرا مايكرونيزيا تيرا وال دملغلو تريكلي سيل تلبيل إنو أدرا قوق أيلاند المون من انجي أدرا بالانيجيا أوري ورسيغة تيلوب دي last year June إجدا ما of course إجدا ملورا سوفا ميترا مجلا سيل تايمين chair بايني مراما وهذا دكتور قيس كده واسين سوفا agreement اللي سيرا جولاي قدم له راتيفايري يقولين غنيجل والتول والغار أسير جرلا ملوت كل جرلا مايكرونيزيا غوت إموريا سكرتير جنرال راديمري الأدرا مايكرونيزيا الألميرا غرا 2024 إنجل الأدرا مايكرونيزيا ما ملتبرا بولابي أو سيسدون مسا بلورانا أورو ونيرو يندير الملتبلا سين نجيل أوشن كوميشنر هذه سيلس يلتي أدرا مايكرونيزيا عندي سيد التايمين إن موري أوشن كوميشنر نعرا بلورا مايكرونيزيا ندير الملتبلا بولابي لواسي نجيل أف نعرا بلورا مارشال المي سيل أوك regional office سيل وال أوك office را PIF نعرا تيال نورث باسيفيك مالو نعرا مايكرونيزيا algin adra bolabe amin adra FSM limlaria gora ulda so sengirel mor FSM ndirada FSM amal gora amilingi alug ulba ngari oreng emro ko un mister adra giribas magiribas era ma host sel el dosen regional office ra PIF ya belao au ka gida ulingi tersel office ra ocean commissioner el bodo hostring ra blur belao سير التايم أول لولدغل لوريلا قال سكرتاري جنرال بيف سوال بولوبي موريا أوشن كوميشنر الأدرا مارشال دي أوبيس أموري رابلور بيلاو سير أوبيس هذه من المول دقل ستوف أوبيس هذه غاني رابلور بيلاو إيقظ غور أسبير سيلو أشي كده مقطقتال أوكسل تورا دبيد ماضاو يا بيلا سيدل I think Rebecca الأدرا Pacific أقول أشي كده we're the leader in that area مقطع مرينا سولير سيل كلومرات تيل بالسكيد المو هوستر تيالو بيسكم الال لونغي ملوريور انغاريا وال لونغي وام لونغي ملوريور انغاريا سبيشال ميتينغ را PIF را فيجي مغدا كذا مرسل ميتينغ الوا اوك لا كذا لا يجي بالتبرا MPS هذا دارسن مرا PIF الوا مودو تروك لا يجي أدير الملتي برسل MPS أو سيل سكرتاريت أوفيسر MPS أملا أنا أورو لا تباي واسين دي كمان مسام SG بيس MPS أوفيسر لبورا أبلورا أبولابي من سيأغورا ملوترك لا MPS meeting كده ميل مول مورا IMIF meeting ما of course نعاني ملودك رجيرا meeting minister أيتارو أملارسير روجير ساينga أيجر وال agreement التجيلية سير communique دي of course قداملو البنغلا يجرا قاروس السيكتورز مساو everything from solid waste management تجل issues كذا transport أسكوجي أدميرال نيكلسون أملار سيم دريغام نبريزنت تجلوك challenges را أو دعيم نارسيل جرا لا MPS
challenges que la IUU ma search and rescue direct MIF continue el celular solo hace next meeting of course morir aquam di gira del hambre del laboria secretary general la MIF el direct last two things could be so is gira la ay del MPS será tan arse no sé la Micronesia lo hay lo hace FSM o lo hace cell obis domo hacen UN multi-country office. Ini already mula mu la urera blura bola ngara bola ben ngara FSM. Abolom bodora bes el facility. Tiamal klolo office leng te plan lo hacen mo ngara dar tamallu el ada urering. 10 UN offices angarse. Mung klol facility el bolom bodoring il mal mo tia wal sel branch ayon el survey gal 5 el blura Micronesia. Dice direct el dolor no sé del mombangali ay gawal na 19 el agencies amo base trabolabe detail yo na ngara med dori sama gal agencies ring matengel wal redra UN ra uk Micronesia ulai sigi drase ngari ade baby ra gal office el degal sela bolabe lo tagaro goy magada momi ra gal baby rablu so that's good news for Palal umra lo sa UN adregan mo increase our presence in Rablur bela uma maybe additional offices will come here but at the same time tadriga la sa tia regional office Miguel 120 lurar morsel office adregal di lurar adra FSM of course tadriga la mo recruiter adra bela uma adra giri bas magaran Miguel office mo abaidik pi kenia seguida di mral mo kasa kambese ngar kalel di mim tara adar bela mor ay gal bebi rablu ki botom kasa ngar bela mo but arola di mral mo gare as Ministry of Health shared with us at the opening at a forum but diga ige kambese gola dimna so del update menga sule me bai open oral gire la gera da tigan minister sangar tiam chil loger ager ada Tuta president, vice president, other ministers. President kautial mo wais wasya ka morsel 3 o'clock ka mora ngaram langoy mang akti ngari dim kasal di questions na kaldi bakot ma logger ako. Kada mora all time a Minister of Finance mla otop dagel proposed digital residency regulations there in the APA process. Osi all time ang katangar sel preface launching ra stablecoin, Palau stablecoin. So ay kay kamla mention ay kalo say kay 2 core digital strategies ra blur belaw. Kurang maldita tembre lang. Promulgation of regulation are in process. Launching hopefully next month launch ra pilot stablecoin. So kaya kasi si ML lo ay sige do kasi ngarakat ko ra o meserngi sel sumang atmaw taykal tablol tukoy. Sige di agir. Jam sula kambes I don't know if we mentioned in the last press conference in the digital residence belam langala kredel telala. Gida amne amde se ada beli tel orioren mlegire de lama se ngara igel baby ra se adal remul activity wal moriane uchirtial el residency mo samarial renew amalari ra bekra mang igel regulation am cloud to trail and help persel process one of them gida amde se tara mal popular to lang atil do se digital nomads tiga ording area urerir sorry lo mai sablu uktimor ablu mutakiril le lon mulbu le emili le bru laureri resi lo bru anywhere uk muratar ablu msadru li seguid el tealo uk por si merbela mutamili le bru laureri de uk lo ita udodra a restaurant de lo len abla lo lira albab uk le segui belau digo ati wa long stay tourist sedela akmulu ay seguid man that's one of the things that gumra lo sea part of regulation se mgrada help perseguir el process. The other thing,
المساعدين تاع الستيبل كوين سي اوف كورس فرصه نستاتر جدر ادر بيلاو قدم دينا سينغرا يجل challenges جدر تاع ديوس بي يجل regular currency sometimes mo son sa change rigid de ada tiga modega 1 cent sama quarter ma yang ados pe credit card ng arbab sel transaction fee mutiang wal rele a process el moveo to moliu de telu do dradron le araf mo safe len tia dinga den waragom de read gimra magitra earlier in January umesra tigal mas to adama bangel o misa changery mangaram kasi you know tirama mna question tirama se de como sa tial stable coin tira mal complicated el mena umesra tir rogo te de smartphone rogo ma kasi al sum do lo spera Facebook mal se me lo spera tia tirga you know I know sometimes change is difficult we fear it but get the really more simple. So a process el routing a Ministry of Finance as kada askar volunteers te kada force ngil to it's another opportunity te al siro sparing arad el gayu da udo dra drongolir reduce seguid el transaction sell expense ra awluid te udo dra drongolir provider security hopefully help trialadel model la udo dra illir you know those kinds of things model la udo dra yang anak klele ngara ngila ula ablay amrung la giwar model do mart namo sel dingar al sa den warit but I know it's kada bagi klase authority den warit dem karam no ni abodenge number ka kuma apesel den wal mese blot to se kita ni mo moridi pengem to da udo dra al sel you know it's a new concept in sulang logere and you know it's about providing kada mistri arada abtogol el service matama somrial hopefully mo digital resident traveler vela so le presidente active monitor because of budget process problem digala el February president Biden submit ra budget and normally all the directly we will atam April moment makradi monitor ngiling kada mangira sil to ra compact so may laro question kasi sumaro ko to ya maungil mga saing ra tel kampa tel plata negotiate ngi so comes FY 2024 ngara ko ra sa edel mesra FY 2024 that is reflected on this recent del mo esal review agreement ngara sa lokasyon mergit yeah you know one of the things el do ngani el altam gido amalura qablement gido ba loan ra ADB I see أولاً كلوتو تللا عدمرية النمرة عدمرية الوضع غير سلا MOU أما سبق الأمريكا لو توني رايو سانغاري ما أكتوبر السوم كذا ملمول ملقوسو قسم سون سعودو دن مسويس بينغنا يقدروا دو درام باكت سيل مصاب كليدم ديقدروا تملين عودو سكذا على أسئل كذا بلهم سودل because كده على التما you know it's like $15 million in ADB in 20 million if October 1st comes املا باستي البادجت يعني يودو زي المصوبه كليدم ديغدا سالمو غوسوس ريال الميرا سكده الموسيقى الون لغدا سامنا تيغا دمنا بيرا سيغانا متاسم الالون جيملات مورو موسيقى رولا ام هيلب برغمام الستابلايزر ايغانا ميرغمام بس كما agora ويل سياسين الجيرة لكلوه كم بول سيد المغل لوريو الغسيسي من I think if anything a sell agreement am skit sell economic stability كده عمله غورا سبغار مودل جيرة so el presidente ya kita molas del Gregorio Gorgaro era prime minister selagi agi mlara kwam tal ombre kal weekend agi adra news el nong magi larnya interview con lo mentira kwam resident sera sel bayar bela ora kwam o mesin de legal question con mortira igel all sel dora blur bela en kadar men sera other bela motel question related del morsil gele es el gero así kom ngara ablura kwam
solay adara rebelaw or taxes rebelaw a help fund o ko ulay kalbay. Sel bay rakwam 486,000. Ya president tra Palo Association kasi ang have for self funding appropriated through Congress of Rebelaw. Tial supplemental budget tra FY 2023 ang $150,000 mora saipan by project sel community Rebelaw. Ma question ne kor kasi Katokora aburaw daw da other Rebelaw kitial ngara ka COVID ekanamin mal kora ngariyo. Ngaram kada at this point in time, ngaram kada altober $150,000 mo o help para other Rebelaw ngara sa ibal lomkot or silbay. Ngaram gukti kadiltir lo la baklis ile tiram su kap tolu do $15 account telang apo tira donate el gusi $150,000. Sulang ramal wilgere kida mal aswal wase there's never enough money di ngasong sa daw darabekal time sa daro sending ngasong sa daw darabekal time di bebira time diri galged uk mal sa priority ri kida amdangel wase galgeda top darablur belaw ditti di other belaw utemela alla argida wase al suma damam malu vendela ma other belaw gadi other belaw ultimo corse gadamdangel wase goto cloud tutrela adolisi era atinga dar other belaw maigal luktub sige dagal shuga argid le ya miskida identity tirgid el other belaw mang akpangi lo ase bebira time kadamal mredro ase ga dagal gid el marun di ay gid el center ay mudra other belaw selabung at adado at tor belaw tagasi si ay gal shuga argid if anything tial ragar el arrak is about investing in our children gida giradal mru lagi activity milisia arang lagi mata dia kalau ready sel kli bela ortir whether tangar bela or tangar ekrel bela akti for example maybe a time and they tangar bela but there's gonna be a time they're gonna come back ek bokol toy selame la tanga tokor bela la tanga shuga ortir for example gagida sister gidra oya oy namotelara kan ngarakwam ase draseng alak ro agwara kan ngarakwam dekselmo oy ndi kada samrial waseng badenge tor bela badenge sugar bela samrial nalmute mer bela mga sira other bela ese gida gumda seng gida lo meseng long term dasel dio meseng ila al sils mang gida me semlaria cancelet officer gidra asaibal namo 2 years al simresel office Instead of direct was again to play the same ludo del deck say the lobby, I get out tangal mistria sable was a come over rablim. You know, Kodora, we still have to the other below, get them lisi ertir, and there's gonna be a time in Musorin merme. Egida give my blow sable amal tokobets other will read. They say tokal other bella, larger temela titi, gida dimle other titi rogui, mangani sigidra, tokobets and the will read them. Sel kansa se draseng ba and indiregal se draseng gorawal embassy gidring o tisel CCL del will gidam not only das toragal churgid diregal my identity read diregal mlisi irsel del will gidam adra ablura saiba lamang akoro embassy ase diregal embassy ding mo tetel embassy oh leng tel ngara kham mo shishul to oh so la El alwi ke Mr. President malungi total mo ka ma cabinet members ma kambes. Ngaringia el alwi ke trigel kuk historian sergit at makal masaw at tokora omsuro. Makmle raise tagit el issue mortir elil or ulgeral do suit mongaral do suit tel egal bayan ngarakwam tel dolas mo mruring sa ibal. Ang overwhelmingly le admit wasing Thomas ra social media ang ngani adam na mamsur akwa mar mamsur ang kabarat emle klolul to swira waseng gugila dasam akli sel mal maral syuka magel kuk to denget muntelatelel edos pe age gidel kor extension rigidel instead mula archive malay ready al sel el tang se ada kuk other belal mom to sis akati regel maral teletael se logonia president tamrang botto kor gidak kira ikrel belaw esmarial other belaw
Hindi ka necessarily igel lo dangi igel uktorur tiang. Mungklo tutulal bonia consistency ra sige del tokra syukang ma understanding matokol do dangi. Misal bonia presenta lutel meng josisiwa dakal sal mongodo. Leng agyo mesra syukang al kora Xerox copy. Ngel nginurten ul marakon mam lewan ra Xerox e kul misang ngel imra Xerox salal mom namo tilgibel usui sige del maral ne utchirngim. Hindi ka lungil part ra extension ra ima del mol nga sewra ada del mdngit mong adang arbela mong arate telem dik medro sisyo standard. Sige da koram le sentiment trigil historian sirgil. Sa uli, Minister, Presidente, hindi mo lagi kita question nga, mo mo kaya debat teme, mo mo da ko birsil, nga nakaram na ko. Okay. Sula. Ngari question mo tayo. Oo, ngani, oo. Asum tidik kaya ngani a question na Oh. question. Oh. Diwil. Ay, baba mo. Okay. Okay. Pabor nga nga mga upang kita president. Oy. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Mo biya. At sumari o biya. Oh, hindi kang away di Minister Tmatu lumaway sa mga Victor. Okay. Ada Okay. okay. Hindi ka Minister Tmatu la kawa one portfolio ka Minister of Tourism ka kugera ka tourism related questions. So, So this is Kogin Mara February 28. oo, sige di Sige, ati sa Malay Port, So kam ko na di maskira because sa next Tuesday akum daso next week o indik merang indik medu February 28. tirahit okay. So kam ko na maskira highlight self flight till May tangarnya armel ko ra obat yal May in the maiden flight till May yung kato ko ra sige di. Manso lang Mr. Gambesa, aktir ka balngadora ambassador Australia Eli. Eng dirga kalsal mo clear ay this year adal May. The flight is coming in sa February 28 sa inaugural flight. Aladul gimul Saudar niya ma Saudar welcoming trigel May. In terms of passengers ma drulir adal May adirga gipo mo dangali. Dirga kal share sa information mer ma'am. Hindi I know on the ground niya in the last few weeks nga niya adra Air Niugini na mail met check abek patangela teleta herbelaw. So the first I can assure you the first few flights is about fact finding makora mo understand the market tiang both sides. Mang in the last few weeks nga adam na met check cook officer OBA nga mam let check hotel mam let check abek patangela gugul telang tengila ako pelo mo understand the market. As I said before Tilgibul kakaro sa magitar Australia dakal sal malwa Asia. Tilgibul dakal controlled by agents. And completely FIT. FIT ablugo lawsing freely independent traveler. Mangidil ata ngidil ditil buka hotel til ditil buka flight til ditil buka rental car til ma tours til. Mung bring kita what tayo nga sekal di ko lewa ite matsusak on tilang amnabuk. Se dakal sal way se gidum agoro lo bangela airline dakal diotor tilo all tagil information ra manifestra skogi. Mong ulong plol sel mo gana kato le ada tayo mga dio tabla ro gulto koy mong telang ang sekal bypass ras ko gi mora agent Air Niugini tribal ka cross mong akul ngitra telgi ba ulo akul ngitra ambassador elip mo on mas ka more information ndulo hala dogi ko gidel mo dura airline se dekal sal si ildik mura kung balit mo mokarang mong kadam gi ko gidel hopefully sekal mo gi gidel details ngida advice la dire ka sole Oh, ma'am, sala Mr. Casole, kokora recall ourselves with adul taray kal nombre kal press conference of joint heads of Pacific Security. Tegi tal flight tal me obtitri ra ar other Department of Defense ra Australia. Etsel me tira momru resel wayal gora logistics at tabot tsaka hotel tsaka venue at tsaka girel segi the program dong at mokkarngil mlamotro kla dates ngil mo last week of August maybe 29 30 31 nagigida ko tentative ding segi the last week of August mang maral morngi masigi dak akorawa minister batul daw ko sa takmal wang ready sila tim dek mo selmeng ngilo ban treat kay del arrival say the 28th of February, members of the Department of Defense of Australia, members say the logistics will make sure mo happen sa Joint Heads of Pacific Security. Way gelo ko ko ay da ka sa mo mga information unless trial ko kangras ko gi OIs. Sa uli, Minister Tmatul. Musubes kami sa tara news ka umrol ne kal mersak na Taiwan amno ragi dele hudiping hemlo se kal mitringel ambassador abulu ra Bangladesh
Emne mokter sel meeting amo mrula del willer gid el gire la tragid el guk osisablir adra urior. Mumno sa amal gongel wasegi ngel guk charger gid ngar huriping lang. Amrura di tel regel guk agreements la drongoled madong la Bangladesh. Mung mo clear pathway ra adra urior me. At the same time amne el dadu part tial guk kamitil ngariya ma vice president el human trafficking. Mleswadam hal mo clearly define agel protocol ra adal may ma adal mo mandi kadam tarak ra human trafficking issues ma adal mere lang agire malar silvizar tira weral tob imuna yerukta telela agreements matria hopefully mornya sel government tangani tirgel recruiting agency ra sel government magidre kal malas umur adal will bangel mo bioterge del malar adal mel logi wa marar role Malvi, one quick question related to the legal. So kita klo ako onti da ongitim na ego government wasi mlutul mo asmere la Bangladesh. Seldor ada Bangladesh yang tikat total atau gol dolartir. Tirgel omsin del elak klol parte tirga klolul spal elang alguk mer officer kamam other construction ma kul koringin mor ambassador wasin soma menulia del willo bangela balu soma mamu otingel guk imal la government el recruiter at mils edel vetter tir nsebel siged el agency mo gyos pera trui la other construction el wangara ka job description tir etmoto tmur siged el bi ya government asubudi del wasit tirgagi trui la adam lamit tel either criteria mis ile gorbelaw مثلا لما قد بديت مغفرمنت ديلون مرال سكيلد مدورة تلتيلل مالبون يا إيشورين سيادة الغول لغفرمنت بمقال ميلون ماذا أو أنا إرسل الالتام من دقس أدرو ليسل تقوي أترى دوس بيرتير أدراسيرس تيلوك unskilled ما الأنقوك مايور راسل غفرمنت لو تبدأ تريترجل لو تبدأ أدراسيرس دي السكوم مول توب درا أدراسيرس المي تملت الإيشو لو صادرنيا مينستر فيكتور إننا موديل unskilled and say la addressers skilled. See the agil definition get more clearly defined. Mungal adal meng addressers ang rado ringi. Sebel chen zaral. Akti mobil katakla. Mga more sige. Hindi sige del gomakail el dadu adir kamarail. Misel bolmark. Eko ay sir kamay. Saule minister. Saule vice president el guamile. Okay. Vice a question nga kalikorkawa sel aikel drug case mlania iwatas ngil tiro pera korto metiagi da agora mo concern to asi tial kulel itu uta reor drug investigators malubang prosecutors Pau ulo metial ngwal ko ramil tambal na tial kay sila sel dong yura news sa Michael affidavit tar police aktisa tar example as tial kita blo test Michael senda igal klalo mora labra sa kwam emergo nge tira test wal ko confirm ra say maral ice dia maral meth dia sel luan ram de kan sal wasay eka adrala mo say you have to prove your case beyond reasonable doubt so jadi ngora ekta example asi tial klalo bel sel de mora kwam awal din ngilul mel budiras kaste pialo betul lo rakor tek mulai sei yaku law enforcement officer lab officer kwam awasi ndiak seral mem de hit seal mangwal mlamo ka karo se tingel on prove your case beyond reasonable doubt tengwal kora ma akan sen asi kelel ko rangarnya itu tulurer pulis maybe carelessness alubang untrained emla mora ikal mal ko ma close investigation gila dul kutmo kum akrak langar adal belaw mangara reaction ka gila sel tial result tra court case a verdict metiay dito ko kan sura blu sekretary ko itu tulurer pulis kamal masaw rager Ako marang alwasit ya plata direk al adul sa ngira bletelal press conference ramla memo. Mlaringi sel klo al sebo kreng alwasing mla modiak tirgel dom kadong artir al kumute experience the criminal prosecutor. Mang segi dial akumdas dal adirek al attorney general am lartiang Leda madingel kmul was sell the file agay sang nga alam maltela defendant right to a speedy trial. Seblo ko lakmul sang alsel oko with the club say engirel mo nga karagil.
Masel suko mang kapalagay sing gira malome salwasing girel nga niya adal ngun mora karagriler sel time. Mang nga niya while alita tula angal sang sira prosecutors ra office attorney general alsibil handle drug cases. Mang batingil was si attorney general mal actively o si mo sabiir al may rebela lorior al mo prosecutors. Al nga niya experience tir al handle a criminal prosecution ra drug trafficking cases. Ma-reaction na nga karal mo raigal verdict tamal akmal disappointed nga kamla tira kamla niya te elegal nga officer attorney general ra nga ramong makmla prosecute cases. Mang so kalwa single el prosecutor ngeya ulo mang huyro ngeya direktor. Ngeya direktor mo wasi ngaral evidence tobdang wang ratletela evidence voltob abi tial case el mo reach seguidial beyond the reasonable doubt. Mang akmalat kalwa si gigit ya ediral ang niya abrabatakal radio police mga katyal mo mga do lowengela director ako nel girel. Hindi nga ka trial lawyer mang giradal prepare witnesses rig. Kuktir kakpok sisibal mo sa already na assistant attorney general and the nga kaselk nga ra courtroom ako tal klo lureal make sure ya prosecutorial witness al mo tuwad al mo mga adu al girel tial particular drug case agiril they're competent talong adu at matinga losa mang that's why all wasing gira other belal sum kabuli sa kamalkotor belaw sa on testify maka mongil explain wasing wangara taletel lawrian moruring makmal mutalo ay wasak disappointed acting there mo attorney general is doing her best mo sabel recruit ra adrala al ngarabalu ramrigel al may ako ramal sokal emphasizer selling manna mo maringel attractor adrala al adramrigel ngaramrigel al may al tobadragel school dom mo American Bar Association schools segi dia as ekal mokmol girele di tokor sele says tape or the I guess kira kan mo review a file ang ay hindi ako marangal waseng waisay segi del hit seal the segi dia bay taletay yung ani tegi del dom kadong ngil mong chain of custody I see. masel so kung maka kulgi takaloring kuradi talgibel explain ni sel so kung let's say ngakya ultra ay sa marvuli sa amle ebastar nga kamatingilutial ay sir nga tegi del kital garal crystal methamphetamine masel lango engel buli sir ngilor nga agirel ngul mo osmarira nga niya dom kadong ngil kumulwasing evidence room nga hindi nga niya basyo lungul morngi almo luusi lingira malok inerngay malsuko mangkagi dele minister Victor ngayamle chief lieutenant rule ngara alin ngilul mong eng mo yung ulo sisbi ay elok inelwasing nga kangilul artel evidence room nga kaltang sa inerngay yung assess girel segi diel evidence room secure ang mlamot teme del gira del mo tester ngilang marma akaragil mangirel nga niya bulis el mo open ngi release ngi di imol ad obagis mad make sure ang kaygidia angong malsung mang kaygida le lieutenant minister Victor engi amlo ngi kukngong ngul mara mas askogi lobang el moray kaygida le crime level nga rakwam hand it over el morning so in preparing it ngirel hit seal de tungul mo I don't know sa nga niya equipment tertial hitsil madik mo sense of iral gut maklise mangirel seal de misel longol mo ngengel nga crime la bangu chemist kuksain ra pabier nga katyan may receiver tiyang from Lieutenant Minister Victor Oingrang tiyang abok tester ni sel bol temela karagari eto kul osmarira sel obisity temela karagari lingay dal chemist temle tester ni sila may mo testify wasi Lieutenant Minister Victor Amler o nga mga katyal ngilutyang akno tester ngiro o nga gagita test dal run through it
Emle sa ikal certified mulwa sa result teringa crystal methamphetamine. Tegir ngilo sisiwal al crystal methamphetamine al ngilo al mel nga katian marmalo bar elang. Makmot siya ka igal tial blam dalile tegi dal kora ding was ka staple me kora ngun margadira embalo ba kora malte at tale tela urior mang also mang klamarang yang mal I'm also disappointed mang girakan mo director Akwan. Maybe next time in si Elme Director Akwan ma Attorney General Ernestine Ringil letirgegi da supervise day to de nga kakora adi ngara policy level di nga I'm thank you for your question say gidi ako ramlo sa kaldulir lang. So le Vice ngarnya last week obisra MOGM de sendra I guess for the first time ever. I mean, ako kal tumne send tumne circulate statistics crime stats month of January. So siya malungil ng kora kuk maskita adra blu ase edlo mesra aureur ma ngarngil do para sila balu. Ding akakilul me mind nga kora ase are those all the crime category the report? For example, ngarnya ko ramle arrest made drugs, marijuana ngarang tel. Kamal masawl, emerald tokoy yung kukngag yung emerald koltal the West statistics. Sirabok Minister of Justice last year, 2022, amlewriora structural. Mlegirel mo nga standard operating procedures sila yung rokul division. Sa mga dul laget ka motangal rior bolis. Alir focus is on capacity training, may gaigid information management systems. Musi edrol top da data. Aknilo sel question na kablem senderingin mo Shelly na mga salt PIO, mga katiyan mla amala information. Ese akuk titilo da division rabatrol. Oh, okay. So ilan si edel kukmara division of criminal investigation na ulto da stats tire kukmara transnational crime ang ngani tiagid yung drug enforcement unit, Matiali anti-human trafficking unit. Amal Masulang will get those out to you before the end of the week. Okay. End of the week or end of the month. So Vice President, aktiraglager seleng all every year at tune to release sele Palau statistical yearbook. So akpolo meser selo meser stats serbelo. Sera ra 2020, mara 2021. Hindi mla ka imol crime stats report niya Ministry of Justice el mora finance mo so mal publisher sigid. Mandi ako tingel wasing what happened. So I hoping al 2020 al June el 2022 ngarang aro ko yes, crime stats say. Agi man mla karang mamal al mga darodra stats le Mr. Kasole ang maring ala dolingit funding, maring ala dolingit ang sew alla ka statistics al ubeng numbers al level support. Minister Victor Akmal madangalit yang aling tira kaya pa malola pa statistics ro omsuwel at tunama. You know, they have those kind of numbers sea creatures, marine life. We'd like to do the same, Bureau of Public Safety, to have those and be a credible agency, lola pa numbers. Tila nga taramal mokte karamam magimal mga Australia government of Taiwan, Republic of China, Taiwan, almils kama maka test top. Emla mo nga template. Makulta pa diya memora January wasi elagi da mo start to implement. Mla mo gire da all sis number. So maring alorio lang makatatal dito kora o tiya ka number gid. But yes, tila nga malkimongot mo kani al year 2023 magi make sure mo niya stats sa kamamra al June 2023 yearbook para Ministry of Finance. Thank you. So Vice President, hindi mo nagigil tabulong al question nga. Ang question nga kalmora Minister Agriculture, Fisheries and the Environment. Minister ang akul mesra Facebook em larnya trip para adara bofi mar adara Palau commercial fishing company komdora Marshall makora swakla since em kati update rin because ministry oil closely uriolo mangela ikay gidel kombalir belaw domestic fishing industry belaw question na nga ka
Question na kay Minister awasay. Since ako closely working with Bofi, palaw kami fishing company, Sewal ko ra maskita ko ra update was yung wara ikal program ra ikal kumbali to ka aldrir ngara aldrir yal ikal aldrir ngalme yung ngungil otrulel morablu beto ang magasay sa mga maskit sige ko ra ideal was yung warang legit I mean kami sa katral lomkorok ra domestic fishing industry belaw Al sulara kere kambes era pok kora tacha segi del cuestione me dik ko ay sektal lomralam mlora Maturo Marshall Islands mlaringia opening sel do aseng officer tial Paris to the narrow agreement tra vessel official mlomere sera 2021 ndi bigo seng govidia official opening ria mlo last week tigel ministers ra fisheries ra igel daseng PNA plus Tokelau mlora Marshall Islands mlor official opening and then mlania direct meeting ra ministers mlomsada kuk favor ra trang tingil la PNA mlo ringat illegal invite ra omtira Bofi Airsel Palau commercial fishing company le moktega kwase medobora Marshall Islands situation ra Marshall Island al asab edel tilgib el comparing el mergida adra blur belau as opposed to Selvo mesa kumbali ra Huriping luego mesa kumbali ra Thailand leben bebira belu leswa gal gora wasem bol understand ra teletelela o mangeda makuk size ra o mangeda wa Marshall Island engram waise size o manged ma type o manged lari klo izedertir mon klongel skip chakal ngiglan mortir ako tungol mervelang gere skip chak ding klo gel do sing big eye ma yellow finner gidel high value ri loringat elam lo mesa gel do sing loining facility ma gel ra yellow fin ma big eye makuk loining facility ra gel mo skip chak المغنسومي الأمرسل أيلاندز هذه سبيل اللون را سكيبتشاق يقول رنجلت فاكيب بارني دينجيري لودر كليل مورا تايلاند البولورو رنجل مغنسومي لتواسي بيغوسيا بلورا مارسل أيلاند مال نارول بلو كلوسال سبريرني ما بولورو را قانين فاسيليتي أجل بأذا ذي مريء ذي الموم أمرت سلنغل أرى تنارستوان مسيا ذا على سبيل مارشال ايلاندز رولي اول ما تدور كلين جل نيجل بلال غور نيل مرا تايلاند تكن ريني غور بيبرا تايم اند اب لو ترورا ماتشورو ديريغل جيل مسرا بروسيسنج فاسيليتي نيجل بروسيسرا ايلو فين ما بيك اي الاسل لو غرديرا ديال جريد منجل هاي جريد ريني ار باغريني يلدروق ريني المرا سيابال الالتايم هذا مدنيل واسيا APA amla model sebra masya amla impact ra shipping ra valura Marshall siya ko kumesrin waseng advantage gida adre belau a shipping gida el mora krevela logas kogi telgi bilungil compared to Marshall Islands undim lo stove APA la tabeldo el angi el telgi bringer tira el aigel ngil el diagal sabil send el hole el fresh al melo en ngarinya ngel loiner ngi paringi ngel akroid bil merio and then sending the regal fresh el mora marketra Hawaii the el mora marketra US ngari ngel ngel le chen crate si below the loiner ngi engulme lo a si oturngi freezer ngi ngawan ra product el gukol direct bol exporter ngi malbe angania bebil lo tra locally ya igel gora adrestel gibel tel lo digal sebel moloin aigel gukla me remul el tra locally ngania rom are smoke ya igel gukka begel ma igel rogul tlengtengil ngalni gel lo digal sebel mogalla angania facility across the street
ngel loen ngal skip chakal mo kansume alangal mo nga tukuk krumul mo fish meal so ngal imol ngigala alangal mem patoka product loto bidiringi mol mutra ay gigidel mo itleringi alangal mo di tarras el anga ado sendira sa il figure out sa mga los peri mong industrial kasing patoka product sa biedel loto bidirangal ngigala inafa ngigala Marshall Island en Altaima sab erulia kalelangi gila. Ari ang facility sab el ngarse erulia kalelangi gila momgara abadeng langi gila lo mgarorong el Altaima da seng moy. Moy al ado da seng gel galir king ra Hawaii. Endi ngari ra blur Marshall Island mungya imol species of blood commercially farm it. Produce ra galir Marshall Island. So seguida agora osengel tial lo marail magyulume mloringa telir trigal adar omenga de lo mes lo sengana igel opportunity ku kombalir tiras lo mes el kwaseng magarad adjust mo a scale rabelang madoru rabelang ngaringa telel busiam le moktel kwase tingi titril mo to kor interested tial togor omenged tial mo omenged el mo ngigela adi one part tiar rogir el value chain ra tor omnged enga ngaringel mu korelangi gila mangaringel logordi mangaringel sub el processor ngi mangaringel sub el exporter ngi mangaringel sub el mabay product termun mo other product maiga agora amlo sub el mesra Marshall Islands loringa telil diregal mlo war ma kigel do seng tuna chirgil Marshall Island produce Lang morsel question waseng abo film Palau commercial fishing company wangara operation til al time. Dia kasal sab egal mo smooth in detail so hopefully sab egal mo malgor tir gaduk mo rulia tara talk show el salman mo in detail at smoothil kwaseng wangara operation. Adi understanding ngara el al time kwaseng di one al pilas from its company operator leng gegere market abil singira gel bilasa sabel ngwa 10 to 15 metric ton ra sel taltov del mor omngeth di al timing wa sal klol ngigel ngu and di 2 metric ton le say yaklungel la market el sabel sel taltov omngeth el may engal erul sandel lotrur enga sois babe sel dialla mong saya understanding nga kara tretelel omnged of course ang amen el ngigel lolaringin el nga yellowfin nga nya der stalbik ay may market ringia maldriga local mong limited opportunity til expand ra ay gagidele klungel omnged tir hopefully loral mol mutun mo clo tourist en increase a demand der belau loral mutun mo ngila global market elang ngarinya demand ra tunar international market ding mering ra lechey bofi mapala commercial fishing company el export ringel ngila dia access tir el altime dia packing facility tir bil pagarangi ngila dia cold storage tir may gia bebir government olongaseo kwasi kada magara mosob edel lo mesa gigi de olongaseo ngaria rere de lo bangela World Bank ma omul ngaria rental blal baskid tira mosender expert el men momru la gigi del assessment el wasia alboringia answer facility giden dai taklungel omngeda sab el mangarak lungel el facility sab edel establisher ngi ngal type pra cold storage sa girel morngileng ngagida lela product sab edel producer ngi en sab edel ngagida product le ngal market sab edel morngi so ay assessment el vol mokmok al sela about 12 months my creel saying ya mo sab edel mal mo manir ko sem mal ngal giredel الوتمق الجيرلا تقول أمية ما ذو developer a domestic commercial fishing الجدار أدر بلاو هذا من القاسين وعنا تلتللا
ومن أسباب إذا المصويس برالسل كمسولو Sa uli, Minister Victor, Vice, hindi mo lagi kita ako question nga. Aman misal Mr. Casola kung gagi da Presidente Loret Almaral mo ra meeting ra menteri ra rubukul bela ngaring da balurangan manguy el altutaw kita congratulate the Ministry of Health and Human Services magita ro kul other bela til First Health Summit ri kung lagi kan mo ko ra di say brief remarks ra el altutaw di because of let's schedule ra President ma press conference ako ramlo move forward emlo de kalsikan mo but I just want to thank the Ministry of Health and Human Services our partnership ringi through partnership ra health equity en lo sabela sel tirgel ko ka kora vulnerable part of community tigid especially victims of domestic violence logi utialurior gagi the victims of crime assistance ma Ministry of Health and Human Services kung lo sabela logi usagi the partnership with Ministry of Justice and mo sabi lo makatmok la gagi dali ngeswal mo logi wa voka madire kaltial shelter domestic ringin maralmay shelter for victims of violence madamal di malmol mal encourage our adambol attenda el amakluko kay the last 2 days I understand there was yung malbato ngil topics albo sa edan masaut especially girela emotional well-being ma mental health bolso be edal malmol mal kora klakaral girela ngil health regid o ko de Ebo takas musum, ruba kalau makal tengah tergi roko, yung masil kuk next press conference, mal misale Mr. Casolin musum mal meelad tuta. Thank you, Minister Victor, for the press conference this morning. Maiga.